Sa mnom je Ivica Skočić iz Mekena Zagreb. Vaša tema bila je pić koji preskupo košta. Pa kako dakle napraviti pić koji ne košta preskupo, odnosno dobar pić? Pa godinama postoje smjernice Hure koje ako slijedite možete napraviti uspješan pić koji vas neće koštati puno vremena, resursa, u kojem će obje strane biti jako zadovoljne, kao da plešu neki lijepi ples, ne gaze jedni drugima po nogama. To zvuči jako romantično, a recite nam konkretno, recimo, šta to znači? Znamo da puno marketingaša se upravo naiđe na to, da na koncu ispadne da im je preskupi pić. To znači da treba odraditi nekoliko elemenata koji su preduvjeti dobrog pića. Prvi od tih elemenata je zapravo da morate naći agenciju, odnosno partnera, koji vam odgovara po svim nekim preduvjetima koje vi imate za partnerstvo. Kada odradite taj zadatak, vjerojatno će vam se pojaviti 3-4 partnera na tržištu, koji su zaista ozbiljni i odgovaraju svim kriterijima. Njih ćete pozvati na pić, daćete mi jasan brief. Brief je jedna od ključnih stvari i na piću i u životu. Kada jasno znate šta želite, koji su vaši ciljevi i očekivanja, i partneru će biti jasno kako da vam da rješenje za to sve. U procesu pića također dosta je važan element rokova, znači morate mu dati dovoljno vremena da dođe s tim rješenjima, jer najbolje rješenja najčešće ne dolaze u kratkim rokovima i preko noći, ako pričamo o kvalitetnim rješenjima. Kada završi proces pićiranja, onda imamo taj element povratne informacije u kojem pobjedniku kažete vi ste moj novi partner, međutim imate ostalo troje koji nisu pobjedili, a bili su dobri. Dakle, njima morate dati neku povratnu informaciju, morate ih cijeniti jer su uložili trud i resurse, dati im neku naknadu za taj trud i imati ih i dalje na radaru da surađujete s njima. Središnja tema, naravno, danas je AI. Kako je AI pomaže ili odmaže u dobrom piću? Pa pomaže sigurno, jer i jedna i druga strana za početak mogu jako dobro istražiti koji su to idealni partneri. Idealan partner je neko koji ima kemiju, koji ima energiju, koji je radio neke projekte slične projektima koje zapravo vi radite. Ima iskustva, hrabar je, provokativan je, drugačiji je. AI zaista kroz dobre promptove, kroz dobra pitanja vas može navesti i suziti vam izbor, može vam uštediti vrijeme i resurse. Isto tako drugoj strani, kada istražuje koji su to klijentovi izazovi, jer nekad klijent ni ne zna sve svoje izazove, može pomoći da dođe s nekim bonus temama, sa nekim bonus rješenjima, može dati malo širi pogled na rješenja, na kreativne koncepte i sl. Kako vam je danas ovdje na Somoborcu? Jedan ste od panelista. Što uopće mislite o ovakvim susretima? Pa ja zapravo volim jako ovakve susrete i dosta sam onako štreberski nastrojen. Došao sam u 8:27 prije nego što se recepcija otvorila. Slušam sva predavanja i zaista ima za svakog po nešto. I jako mi se svidjela zapravo širina svih predavanja. I bez obzira što sam panelista, odslušao sam većinu toga. Svidjela su mi se i kazališta koja se miču, i AI, i Spotify, i ne znam šta sve nismo slušali, kakve sve lijepe primjere. Tako da nastavit ću slušati predavanja i jako me veseli drugi dio kad su nagrade, gdje gledamo inspirativne kampanje koje su osvojile nagrade. Kampanje su naravno rezultat nekih pićeva i taj zadnji dio, treće polovrijeme, parti koji svakog od nas veseli. Hvala vam puno.